oro rwa Kisii ritukuria rero nigo banyora migerio igoro yukoraria na bagokulika amangana yechikura gosechinga kichi turigetie obochori bwo mwaka uyu wejuru 2022 ubura korekana gitariki kyana cy'umutinyo gatano na gatatu omwaka uyu iga bono omusaki ito Brighton Makori niga ikirana somo bogani yomo imiri county ye elionere konyora amegeria yino gukoroseria oroboti rukubwatia ekero ebyombe ao bigendete kwarigania gocha sobochori obonne bwo mwaka uyu iga nigo bono abariki bamangana maya batarati kumaiga ase bono banyarire bagosegetwa na gosemwe buna ngakibago chigokora obotuki na kuripoti amangana yechukura yo mwaka uyu iga nigo bono abariki abo banyarire bagosemwe buna nirebuya koraria amangana yechukura buna aganeirie kabisa ni kwamba wako na jukumu. Waandishi wa habari wako na jukumu kuhakikisha kwamba wanaripoti election kwa njia ambayo itawacha Kenya pamoja. Peace ni muhimu sana. Cha pili, wako na jukumu kwa Kenyans kuweza kuripoti kwa njia ambayo inawapatia information ya kuallow wa make decisions. Tuache mambo ya two horses ama one candidate and others. Kukwana ekero baikirana egeikaro kyo kwegeriwa na kibago chigo koro botukio bwo nigo bono banyarire bagosemuguna barabwo nigo bwateri bagali nene mpatakeri kwegerera nsemo ende yonsi kolende banyare bakwa bana siasa bonsi libaga lisaine. Kuna jukumu kubwa la kuweza kuendesha wale voters kujua ni nini hao watu wanasimamia. Na muhimu pia tuko na jukumu kwa vyombo vya habari sisi wenyewe kujikinga na kuandika kwa njia ambayo inafaa jamii zetu. Na vile tumesema professionalism is important. Waandishi wa habari lazima wajue mambo ya kutafuta habari ambazo ni makini, si habari gushi, mambo ya kuripoti kwa njia ambayo inawezesha Wakenya kuwe na amani na wapige kura kwa njia ambayo inawacha Kenya ikiwa nchi moja. Boigo bali baikirana asege karekyo niho banyarire bagwakira mbuyamano ekyombe kya Media Council of Kenya anene asokoleta amaigerio ayo ekatondete kwerigania gocha sobochori obonene twabere tokwa masomo na kuinyorirwa na kitogende kwerigania ase chikura chiko Gusii ina tokora coverage nende na kitoko baretera abananchi amangana y'abana siasa na ino abananchi yasi nonereria so ase siasa ontogendera ko batuko basomo etera sirejo ne TV na magazeti edinde munyako ba muko yarigani ase chikura chigochi urongo garambe y'amono Media Council asanga igiri banyara bago ebasi dukuna bariki no batega abananchi mangana kiyaga atrate ari na kuko ripoti ebasi abariki nega kiyo to kuchone ka kiyo mochori abariki to bwanelete twe chi politician jones fair opportunity to basikoriye na watebeso tabwati igiye to kubasaba mu bariki kwana mangana yake ne to dikaya yake ne ebasi to no koleto more ayani gago cha maiga yebyombe ao ekerugendete kuyariga ngo cha sobochori obonne bwo mwaka uyu iga ngoliboteria ikitasenia Ndizi TV iritariane Brighton Makori.